Бүгін ымыйын сүйрбағыз күнігер Айсен Сергеевич Николаев Биһиги Республикатын салайбыта 2 сылын толла. Бу 2 сыл устата олус элбэх барагай быһарылар олоққа кирдилер, өссө дағаны кире туруқтара, ол курдук биһиги улуу өрістер бүтін торур, өлүөннени бүлүүнү тору моссалар тутулуақтара, промышленностка олохтоох нехилене кыттыгыта элпияга тыаха истуата инники деки сайдара өссө күйүлүага. Айсен Сергеевы биһиги Саха Республикатын Чечери сайдарыгар күһүн карыстабакка үлели сылжарыттан олус үйрәбит, уанна үлеләбите 2 сылы толбутунан ис сүрәк битеттен әгәрделебит. Бүгін биһиги бирдейдулахпыт Саха Республикатын Элдархана Айсен Сергеевич Николаев үртүк соотугар кирбите лоп курдук 2 сылын толла. 2 сылы хигер элбэх үле оноголунна үгүс кескиллях проекттар олоққа кирдилер. Саха сирин инники сайдетигер улахан камсахан тағыстар. Биһиги бирдейдулахпытынан Айсен Сергеевич Николаевнан кет туттабыт. Бүгін ымыйын сүйрбағыз күнігер Биһиги Республикабыт Илдархана Айсен Сергеевич Николаев Саха Республикатын аға бағылығынан танылықта уровна 2 сылын толла. Бұл қырас кәмге бүккері сылға елбәқ үлі ұрлығына инвестиционный программаны олыққа кейді тыға айыстыватығар промышленностка онда бұл төсірігер тұтуыны тыга нахальбак или баратурар онна барыга даны. Биһиги республикабыт сайдытыгар Айсен Сергеевич Николаев өңөтө наха элбак онна кени бастың регион салаятын үттүгатын ылары сетиспитинен биһиги тоқпар кенти олоқтоқтора көрөкөтө кенини эгартенибит кини бетигер өссел бақсы тихилери декергенигер жолла олғы бағырамыд. Саха сирин Илдарханын аты ким дени? Айсен Сергеевич Николаев. Айсен Сергеевич Илдархан болбута касыл болду. 2 сыл. Айсен Сергеевичка туу багырың атай? Жазақтан овел болдun. Убастыбыллах Айсен Сергеевич. Кентик нелеген атыттан сүрәктен тахсар ити истин агарда тыллар бүтүн тердебит. Багарабыт тус олоқутугар жолу соргуну, уйгу бияң ологу, өссө дөөр сылларга жомбутун сергебитин сергексите, үйөрө көтүтө, сүбәгыт амагыт күз көмө боллун.